iringaniye. Pale ambapo pastahili. Iharinganiye. Inafanya kustahili. Amen. Buri Imana igiye kumenagura. Mungu akienda kuvunja. Iramenagura. Inavunja. Nabonye Imana dataruko. Wataniona miguu watanikubalia kusimama tumboni. Imana ni hejuru y'ibintu byose. Kwa sababu Mungu ndiye aliye juu ya kila kitu. Niyo mpamvu ngira ngo twakire Imana. Ndio maana nataka tumkaribishe. Turayakira tukomeye Imana amashyi. Tutampokea tukimpigia makofi. Tuvuze akaruru. Tutapiga nduru. No muri Kenya bamenye ko twateranye. Hata Kenya wajue kwamba tumekusanyika. Bamenye ko Imana iri kumwe natwe. Kwamba Mungu yuko. Bamenye ko Imana hari ibintu igiye gukora. Bamenye ko hari ibintu Imana igiye gufungura. Mu izina rya Yesu. Izina la Yesu. Ushusha amashyi yawe. Tayarisha makofi. Ushusha amashyi yawe. Tayarisha makofi. Ucurange nk'abantu tugiye kwigira mu ijuru. Na utapiga kibali kwa watu tunaenda mbinguni. Haleluya. 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 Mara gatatu nawe tukomere Imana amashyi. Hesabu mara tatu mpigie Mungu makofi. Rimwe. Moja. Kabiri. Mbili. Gatatu. Imana ibahugisha mwicariye mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Kora biganza bya mugenzi mubwire ngo urasa neza. Gusa naye mkono mwenzako mwambie yeye makofi. Ikindi nshaka kukubwira, Neno lingine nitakalokuambia, nubona umuntu mwicaranye atari marafasha, ukiona mtu mmeketi naye hajazwi, ukabona arimo abadayimoni, ukaona ako na madayimoni ndani yake, umwimuke usanga uri gufasha. Utoke kando naye uende pale. Hari baba mu teraniro, kuna watu wengine wanakuwa katika buzuye abadayimoni bakavuye, lakini wamejazwa na madimoni wa kelele. Ugasanga unamwongorera mugenzi we, anaendelea kumwambia mwenzake, arimo mubarira inkuru zidafatika, anamwambia habari ambayo haistahili, arimo mubarira ukuntu abantu bambaye, anamwambia vile watu wamekuja kusenga nako twaje kuomba, tukakuja kutazama watu. Mwenye alikuja kuomba sema haleluya. Haleluya. Urumva murafashwa? Nasikia mkijazwa. Kandi muri umuntu utajya afashwa no mu teraniro, mtu ambaye hajazwi kanisani, aba ari umurozi, huyo mchawi cyangwa ari umusambanyi, ama kiwa msherati. Nta muntu ushobora gusambana ngo yuzure mwuka wera. Hawezi fanya usherati na ujaze Roho Mtakatifu. Nta n'umuntu ushobora kuroga ngo yuzure mwuka wera. Hawezi roga ujaze Roho Mtakatifu. Ubu tugiye kureba rero ibigutuyemo uyu munsi. Leo tutajua yale ambayo yanaishi ndani yako. Amen. 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 Amazina nk'uko bababwiye Pastor Eric. Majina anaitwa Mchungaji Eric. Ndi umupapa. Yeye mzazi. Afite abana batatu. Ana watoto watatu. N'umudamu. Na bibi. Nkorera umurimo w'Imana mu gihugu cya Kongo. Anafanya kazi ya Mungu nchi ya Kongo. Kuri ministeri yitwa Yesu Nijibu. Kwa ministry inaitwa Yesu Subiza. Dukunda abantu. Wanapenda watu. Turabakunda. Wanawapenda. Je tuza kuba tutarabakunze ntabwo twakabaye hano. Kama wangewapenda hawangekuwa mahali hapa. Hari benshi badukeneye. Kuna wengi wanaohitaji. Ariko kubera Imana, lakini kwa sababu ya Mungu. Imana yemeye ko tuba hano. Mungu alikubali wawe mahali hapa. Imana yemeye ko tuba hano. Mungu alikubali wawe mahali hapa. Reka mbabwire natari nagira n'ijambo nsoma. Acha waambie kabla asome neno. Imana irabakunda. Mungu anawapenda. Imana irabakunda. Mungu anawapenda. Imana irabakunda. Mungu anawapenda. Semeni haleluya. Haleluya. Na muntu mwiza nabonye mwisi usa nk'Imana. Hakuna mtu mzuri anayefanana kama Mungu. Kwa abantu barahinduka. Kwa sababu watu hubadilika. Ariko Imana yo mu ijuru, lakini Mungu wa mbinguni ntabwo igihinduka. Yeye habadiliki. Haleluya. Haleluya. Nilifurahia waliponambia twende nyumbani mwa Bwana. 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 Twende nyumbani mwa Bwana.
nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Twende nyumbani mwa Bwana. Nilifurahia waliponiambia baranezerewe bangi niende tugende nyumbani mwa Bwana. munzu y'Imana. Nyumbani mwa Bwana munzu y'Imana kuna miujiza, harimo ibitanda, kuna ufungurivu, harimo gufungurirwa, kuna uponyaji, harimo gukizwa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Waliponiambia niingie injire hapa kwa Yesu, hano muri Yesu, shida zote zenye nilikuwa nazo ibibazo byose nari zilipotea, zarashize. Na wewe ulikuja siku ya leo, nawe waje umunsi wa none, nataka nikwambie, ndashaka kukubwira shida zako zinaisha. ibibazo byawe Inawezekana una mahitaji ya miaka na miaka, ufite ibintu byinshi na ukeneye, hizo mahitaji n'ibyo bintu ukeneye upate mtu wa kujilia. ntabwo ubona umuntu ugusubiza. Nataka nikutangazie ndashaka kugutangaza Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo wa Nazareti atajibu, umunsi wa none atajibu, umunsi wa none atajibu. Yesu anasikia aseme amen. Basta fata Biblia tusomee. Basta tutachukua Biblia tusomee. Ndio tuje kusura Mungu wewe. Anasikia tutajazwa Roho Mtakatifu. Yesaya. Kitabu cha Yesaya. Ibice 45. 45. Yesaya ibice 45. Yesaya 45. Urahera ku murongo wa mbere. Utaanzia mstari. Kumbe Imana ivugana natwe. Tusikize lile ambalo Mungu anazungumza nasi. Yesaya ibice 45 murongo wa mbere. Avuga ngo ibintu by'Uwiteka abwira Kuro uwo yimikisha amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujyana imbere ahataringaniye, nzakujya imbere haringaniye mbere. Nzamenagura inzugi z'ibiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu isi, buri mu ijuru. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe abantu biherereye kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari we nge Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo Isiraheli natoranyije, uhamagara mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ijye Uwiteka, nta yindi Mana ihoraho itari jye. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba kugeza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi ihoraho itari jye. Ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho. Ni jye urema umucyo n'umwijima. Amen. Amen. Kiswahili nasema, haya ndiyo Bwana amwambiaye Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kuitisha mataifa mbele yake. Mimi nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake.
hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuzwa. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa haujanijua. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi yangu. Mimi hapana Mungu. Nitafunga mshipi ijapokuwa hakunijua, ili wapate kujua toka mawio na jua na toka magharibi ya kuwa hapana Mungu zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Amina. Imana ni nziza. Mungu ni mwema. Ari mu kwezi kwa 11 ku mwaka washize, ilikuwa mwezi wa 11 mwezi uliopita, mwaka uliopita, twari mu masengesho turimo dusengera iminsi mikuru. Walikuwa kwenye maombi wakiombea siku kuu. Twari dufite amasengesho y'iminsi 10. Walikuwa na maombi ya siku 10. Imana idusura mu teraniro. Mungu akawatembelea kwenye kusanyiko. Idusura bwa mbere, ikawatembelea mara ya kwanza, turabihakana, wakakataa. Idusura bwa kabiri, ikawatembelea mara ya turabihakana, wakakataa. Idusura bwa kane, ikawatembelea mara ya turabihakana, wakakataa. Idusura bwa karindwi, ikawatembelea mara 7. Bigeze ku munsi wa karindwi, ilipofika siku ya 7, twemera gukora kw'Imana, wakakubali matendo ya Mungu. Imana yahise ngira ngo tukatisha itike y'indege arere tu. Mungu akamwambia tafuta tiketi ya ndege ya kwenda na kurudi. Ndayije ndavuga ngo abasabazi, akasema inawezekana kwamba ni mizimu. Amafaranga ngana gutya, hela zinazotoshana hivi, jewe nje kureba abantu nazi, yende kutembelea watu wasiowajua. Kandi hari abapasiteri banumira banshaka, na tena kuna wachungaji wanamtaka. Imana iravuga ngo ndavuze. Mungu akasema nimenena. Iravuga ndabyumva. Ikanena naye akasikia. Yeye gushaka Imana, akakubali mapenzi ya Mungu. Niyo mambo mumbona hano. Ndiyo maana siku ile mnamwona hapa. Ndi kubwa message sana. Kwa sababu ya message zenu. Ndi kubwa message sana. Kwa sababu ya ujumbe wenu. Ntabwo naje mu gutembere. Hajakuja matembezi. Yoza kuba ndi mu gutembere ntabwo nari kuza hano. Angekuja kwa matembezi angekuwa hapa. Kuko ubushobozi ndabufite, kwa sababu anayo uwezo wo kujya muri hoteli shaka, ya kwenda hotelini anayotaka. Narangiza nganasubira iwacu, alafu anarudi kwao. Amen. Amen. Ariko Imana irabakunda. Lakini Mungu anawapenda. Mu nsengero ziri hano hose Nairobi, kwa kanisa zilizopo hapa, Imana yanzanye hano kubera yuko ibakunda. Mungu amemleta hapo kwa sababu anawapenda. Ariko mwakabera Imana. Kimpigie Mungu makofi. Wayongera Imana. Ongeza makofi. Wakongera amashyi. Ongeza makofi. Imana irabakunda. Kimpigie Mungu makofi, anawapenda. Tumba nuzuye isi. Anajisikia kwamba amejazwa na shukrani. Ubu kano kanya ntabwo nahita nenda indege ngasubirayo. Wakati huu hata akirudi, ntabwo ari Imana wakoze. anaweza sema Mungu umefanya vyema. Imana nawe ushaka waseka. Ushaka waseka ugaseka kubera ibintu Imana igiye gukora ni special. Na unaweza cheka kwa sababu mambo Mungu atatenda ni special. Hallelujah. 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 Mu bisanzwe ni umusazi pe muri Yesu. Kwa kawaida yeye anapenda Yesu. Murazi umuntu usara Yesu akamuyumbamo. Mnajua mtu ambaye anaingiza Yesu ndani yake. Yesu yamuye kuri. Yesu alimtoa mbali. Nari umuboyi. Yeye alikuwa mfanyikazi. Nasoni tujya twigirayo kuvuga ko twari ababoyi. Hakuangira aibu ya kusema kwamba alikuwa mfanyikazi. Kugira umanzi umenye uvugana nawe. Kwa sababu ujue yule unazungumza naye. Kwa Yesu akajambira ngo nzakugirira. Lakini Yesu asema atakutendea mema. Nari umuboyi. Alikuwa mfanyikazi. Mora mu rugo. Alikuwa anafanya nyumbani. Nakoze ngo mu ngo zirindwi. Alifanya kwa nyumba kama 7. Kwa Yesu akajambira ngo nzakuza. Lakini Yesu anasema atakuinua. Yesu ni mwiza. Yesu ni mzuri. Uyu munsi wari umuboyi. Sikuelewa aliyekuwa mfanyikazi.
uyu munsi afite imodoka ye, sikuelewa nayo gari yake. Uyu munsi afite inzu ya etage, sikuelewa nayo nyumba ya ghorofa. Urumva ko Yesu ashoboye. Nasikia kwamba Yesu ni mweza. Yesu yateka bicisha mu bahanuzi. Yesu alikuwa anapitishia kwa manabii. Nzakugirira neza. Anasema nitakutendea vyema. Nabonye ukuboko kw'Imana. Aliona mkono wa Mungu. Imana yarambwiye ngo ahantu hose nzajye bivuga. Mungu alisema popote atakapoenda azungumze hayo. Imana ijya kuma n'umugore. Mungu alikwenda kumpa mke. Imu umugore urangije lisansi. Akampa mke ambaye amemaliza shule. Imana ishoboye byose. Huyo Mungu anaweza yote. Imana ishoboye. Mungu huyo anaweza. Ishoboye bingahe? Yote. Ishoboye bingahe? Anaweza ngapi? Ishoboye bingahe? Anaweza yote. Iyo mpamvu mubona naripfiriye byararangiye. Amen. Unaona yeye vyake zilisha. Niba utari wanyapfira muri Yesu na hano uzapfira. Kama utakufa ndani ya Yesu hakuna popote utakapofia. Niba uza no mu nzu y'Imana n'unezerewe. Kama unakuja nyumbani ya Mungu na hano uzanezererwa. hakuna pingine utakapofurahia. Mu nzu y'Imana. Ndani ya nyumba ya Mungu. Amen. Amen. Mu nzu y'Imana. Ndani ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Mu nzu y'Imana. Ndani ya nyumba ya Mungu. Bakozi b'Imana. Watumishi wa Mungu. Bashumba mwicaye hano. Wachungaji mlio hapa. Mu bintu byose bibaho. Kwa mambo yote yaliyoko. Ni mwibere mu Mana. Kuweni ndani ya Mungu. Hanze na amahoro ahari. Au kuita kuna amani. Nibakakubesha ngo amafaranga menshi yaguha amahoro. Wasikudanganye hela mingi zinaweza kukupa amani. Inzu nyinshi nizaguha amahoro. Nyumba mingi haziwezi kukupa amani. Ibiryo byiza nibyaguha amahoro. Chakula nzuri haiwezi kukupa amani. Ariko muriye. Lakini ndani ya Yesu. Amen. Muri Yesu. Ndani ya Yesu. Mana zikurinda. Mana zikurinda. Mana zikurinda. Uturazi mwiza. Adoro kuturange. Mwumva Imana. Ishobora byose. Mana zikurinda. Mana zikurinda. Mana zikurinda. Mana zikurinda. Turanga n'ume. Umudiho. Sirabo nicyo kigoma. Uko kivuga. Mana zikurinda. Mana zikurinda. Abashime. Mana zikurinda. Mana zikurinda.
Vuze ngo amen. Kongera ngo amen. Kongera ngo amen. Ariko babyumva mugire gutya. Tugire gutya. Tugire gutya. Ibwira kuru ikamwambia kureshi, ibwira kuru ikamwambia kureshi, iramubwira ngo ikamwambia nzakujya imbere, itaenda mbele zako, nzakujya imbere, itaenda mbele zako. ahataringaniye Mahali ambapo sikustahili nzaharanganiza, nitakuweka pastahili. amen, amen, bashuma imana izabajya he, imana izabajya he, ahataringaniye, izaharinganiza, 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 irangije baadaye izamenagura, itapasua, izamenagura, itakatakata, izamenagura, itakatakata, inzugi z'imiringa, itakatakata milango ya shaba n'imihindizo na hata by'ibyuma, na hata milango ya chuma izabicamo yote atakatakata kabiri. mara mbili. Hari ibintu Imana igicamo kabiri. Kuna mambo Mungu anakata mara mbili. Hari ibintu byakuzengereje, Kuna mambo yamekusumbua, hari ibintu byagutesheje umutwe, kuna mambo yamekusumbua, hari ibintu byakubushije kwambuka, kuna mambo yalikukataza kuvuka. ariko nje kukubwira ngo Nakwambia Imana ije gucamo kabiri. Mungu amekuja kukata mara mbili. Imana ije gucamo, Mungu amekuja kukata mara mbili. Abayisiraheli Wana wa Israeli bari kwa Faraho, walipokuwa kwa Farao, Faraho yari yarabazengereje, Farao alikuwa amewaangamiza, yarabatwaje igitugu, alikuwa anawakandamiza, ariko Imana iravuga. lakini Mungu akazungumza. Mubwire ngo Imana iravuga. Ambia mwenzako Mungu anazungumza. Imana ikivuga, Ambia mwenzako Mungu anazungumza. Baada ya kuzungumza, igashiraho itegeko, naweka sheria. uratwara abadayimoni. Unajua kwamba kuna madaimoni Si umwaka bazikubise, ambao wanapotoka kwamba imepigwa. hari abadayimoni bagenda Kuna madimoni ambao wanaenda ari uko babakubise, kwa sababu wamepigwa. ibwira kuru ngo nzakujya imbere. Ambia Kureshi itaenda mbele yako. Ahari kuru Hapo Kuro uhakure kuru, upotoe Kureshi uhasire izina ryawe. na uweke jina lako mahali hapo. Hariya hari kuru, Mahali ambapo kuna Kureshi. hari kuvuga ngo izamujya imbere, Ambao unasema ataenda ufite mbele kuvuga ngo zako. izajya imbere, Useme utaenda mbele yangu. ahataringaniye Mahali ambapo pastahili. iharinganiye. Haya yatafanya kustahili. Muri iyi Imana igiye kumenagura, Mungu akienda kuvunja, iramenagura. inavunja. Niba numva ubuhanuzi butangiye kumanuka, Anasikiza unabii kama umeshuka. niba numva ijwi ry'Imana, Anasikiza sauti ya Mungu. Imana irambwiye Mungu amemwambia, ngo yakuzanye muri iki gihugu alikuleta kwa hii nchi kugira ngo igukoreshe ili iweze ubutware. kufanya kazi mambo ya ujasiri. Imana igiye kugukoresha idasanzwe. Mungu anaenda kukutendesha miujiza. Ariko twongere tugire gutya. Tupandishe mikono mwa watu. Haleluya, Haleluya. 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 Izakuja Itaenda mbele yako ivunagure, na itavunja, imenagure. ipasua nchi. Abantu bari kumva ibintu biri kumenagurika bavuze ngo amina. Sikiza mambo yakibadilika, semeni amina. Imana igiye kumenagura. Mungu anaenda kuvunja. Hari igitambitse Kuna yale ambayo yako mbele tumutambuka, ambayo yanafanya usiterekele, utagera hakurya y'inyanja, zinafanya usifike mbali ugera ku cyo Imana yavuze. ili ufikize leo Mungu Ariko Imana alisema. irimo ivugana nawe ngo Lakini Mungu anazungumza ugiye nawe, kwambuka. inasema unaenda kuvuka, Ariko abantu barimo bumva bambuka, lakini watu wanasikia wakivuka. yatera ibirenge wenda nka bibiri akambuka. Yule ambaye anasikia anapiga hatua mbili avuke.
abambere babicaji wa kwanza wameshapokea, abantu baba bari mu mwuka, watu ambao kwa roho babazi chama wanajalile kwa limewaleta. Amen. tunabomoa 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 bomoa bomoa tunabomoa bomoa bomoa tunabomoa tunabomoa nguvu za shetani tunabomoa nguvu za wachawi tunabomoa nguvu za kuzimu tunabomoa nguvu zitufunga tunabomoa tunafunga habari zetu tunabomoa vitambulisho wenu tunabomoa tunabomoa. Wanaona baada ya saa sita ni mambo makubwa. Anaona kuna miujiza, mambo yanabomoka. Mungu anasema pokea kazi ya Mungu amekupa kazi. Mungu amekupa kazi. Pesa utakazopata tumikia Mungu. Amen. 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 Pastor, mchungaji, imani yangu mtari yakora biri. Mungu anasema kabla afanye yale, biri yabyo kurira indege itari yabikora. Kabla ya kupanda ndege, iguhaye inzu muri Kenya. Amekupa nyumba kwetu. Ariko niba nyashari wavuze ngo nimesema pesa inazo. Yo ntabwo ari umukene. Hayo si umaskini. Imana irakiza. Mungu ni mtajiri. Yafashe umugoye. Lakini aliyechukua mfanyikazi nikampa ghorofa. Wewe ambaye utakuwa mfanyikazi. Amen. Yesu baramuhamagara. Yesu akamwita. Baramubwira ngo Lazaro ararwaye. Akamwambia Lazaro ni mgonjwa. Baramubwira ngo Lazaro ararwaye. Lazaro ni mgonjwa. Yesu ntabwo ajya atinya ikibazo. Yesu haogopi shida. Ikibazo ufite ntabwo gikanze. Shida unayo Yesu ogopesha Yesu. Ikibazo ufite. Shida unayo. Ntabwo gihamye Yesu. Yesu ogopesha Yesu. Iguhaye inzu hano muri Kenya. Amekupa nyumba hapa Kenya. Kandi na tena uzava hali yuri. Utatoka pale ulipo ujya mu nzu yawe. Ingia nyumba yako. Tunabomoa. 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 Huyu Yesu yafashe igice kiriye. Yego. Arazitigisa. Arazihirika. Akagusha. Imana yarambwiye ngo Mungu alimwambia nabonye aliona impapuro aliona karatasi bari baranze gusinya walikuwa wamekata kuweka wameweka signature. Yeye kubona ngo mu bantu twe twateranye Alikwenda kuona kwa kusanyiko ambao ilikuwa yereka abantu 60 akaonyesha watu 61 abantu 60 watu 61 irambwira ngo indege zanyu zirategura alikwambia ndege zenu zimetayarishwa indege zanyu zirategura ndege zenu zimetayarishwa. Tunabomoa. Apewe sifa. Apewe sifa. Haleluya. Ukichini mani fugaje nani? Sikiza leo ambao Mungu anazungumza naye. Haleluya. Haleluya. Umugabo ari wamukurayo utasenze. Tunabomoa. Wakati umefika. Onye wambara ikanzu nziza y'umweru. Anaona kichwa nyeupe.
niyibikoze. Na Mungu akasema ndiye ametenda. Nigenje te? Ariko irambira ngo kuko ari ibikoze. Akasema kwa sababu ndiye ametenda. Utegura ituro ry'ishimwe. Andaa sadaka ya shukrani. Uyu munsi uritanga. Siku leo utoe. Irambye ngo uyu mwaka. Mungu amesema mwaka huu. Babandi bagusuzugura. Watu walikuwa wanakudharau. Sibire. Imeza. Tengeneza makuu. Kwa sema mimi. Keuranza. Yeye anamjua. Mbonye ngakangahe? Umemwona mara ngapi? Bila nashoboka komba ku YouTube wari wambona? Inawezekana kwa YouTube ulishamuona. Leo ni leo. Akenda. Anasema siku ziko tofauti. Bavuga ngo misi atandukanye. Siku ziko tofauti. Misi atandukanye. Numvishije nini jwi? Anasikia sauti nyingine. Yakora ari y'urubyiruko. Kwaya hiyo ya vijana. Asimame mahali kwenye viti. Muhabuka omwe. Kama kusema amen. Amina. Imani irangiye. Mungu amezungumza na amesema. Igiye kubakoresha iby'ubutwari. Ariko tunaisha udasi. Ntabwo bari baririmba. Bado hawataimba. Imani irangiye ngo mugiye kuririmba. Mungu amesema mnaenda kuimba. Munyegenyeze Kenya yose. Alafu mtatingiza Kenya. Munyegenyeze Kenya. Mtatingiza Kenya. Hanyuma y'ubwo buzima. Baada ya maisha hayo. Ubundi buzima buri hari. Maisha yengine. Begi indirimbo mugiye kuhimba ziryoshye. Sikieni wimbo mnaenda kutoa ambazo ni nzuri. Mwaririmba indirimbo z'abandi. Munaimba nyimbo za wengine. Imani igiye kubagenera. Lakini Mungu anaenda kuwatendesha makuu. Haleluya. Hari n'izanyu mufite. Kuna zenu mnazo. Ariko zitari zirahabwa imbaraga. Hizo bado zilikuwa zimepewa nguvu. Haleluya. 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 Umurongo wa 5 uravuze ngo nje Uwiteka. Mstari wa 5 unasema yeye Mungu. Nje Uwiteka. Sema mimi ni Bwana. Nje Uwiteka. Mimi ni Bwana. Ayindi mani ba. Hakuna Mungu mwingine. Ariko muri umufashwa mukore gufasha. Murajazo kama vile anataka. Kumbe muri kuzura umwuka wera muko ni kumwe. Murajazo Roho Mtakatifu kama anavyo. Irangishira nambwiye ngo baada ya ikamwambia ikunye ibiriyo bitatu hano muri iri tera. Imetoa matanga 3 ndani ya kanisa. Nari mugiye gupisha abantu batatu byihuse. Mlikuwa mnaenda kuvisha watu 5. Ariko Imana ibikuyeho mu izina. Amen. 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 Iyo utari kubishikira ubyihorere. Kama pokei watu ba nyirabyo barahari. wenyewe wako. Kandi ikindi Na neno lingine. ntabwo naje muri Kenya ngo mumundi. Hajakuja Kenya mumpende. Ntabwo naje kubikundishaho. Hajakuja kuwafanya mumpende. Reka mbabwize ukuri groupe nyobora n'abanyamafaranga. Acha waambie group anayoongoza ni wenye pesa. Harimo abaminisitiri, Kunayo maministers, harimo abadepite, kunayo madeputies. amen. Kandi nabiyo badashaka kumunda ndabagani hoshi mureke Yesu amwumve. Na pia watu wakitaka kutompenda waambie endeni Yesu anipende. Umuntu yayifundisha kuwana kabisiga ngo bamukuru. Reka mubwize ukuri ibyo wakora byose iteraniro ryose wayo niwabura n'umugupinga, niwabura n'umukwanga. Igikuru turavuga ibyo Yesu yadutumye niturangiza twitahiye mu izina rya Yesu. Atazungumza ile Yesu amemtuma kisha atarudi. Amen. Amen. Hari nabibashije kuri iri kote nambaye ni ngomani twanga. Wale wamejiuliza cha hii kwa Kongomani ndivyo. Ndio mavazi. Niko twambara. Ndivyo wanavyovaa. Yesu muragira nambara n'abanyakenya. Unadhani mnataka wafae kama Kenya? Abantu bose bagira umuco wao. Wote wanayo mila zao. Amen. Amen. Apewe sifa. Amen. Ariko nawe hari abatagiye kumva. Anaona kuna watu wameanza kupenda. Kandi nanjye harabona atangiye gukunda. Ataambia kuna wale wamependa. Unaweza kuhereza kado kubera nagukunze. Wewe watakutumia vitu kwa sababu wamekupenda. None Kwani niba nangombwa nushaka kuza kusura uzambwire gutegera indege uyisebe. ukitaka kwenda kutembea, mwambie akutumie.
Haleluya. Haleluya. Mwitwandera kama Unaitwa Anje. Anje sama. Yesu si mwiza. Yesu. Anje Yesu arasetsa. Anje. Umubyeyi wakubyara hiri. Ukuri k'umugabo witwa Yesu. Ukweli kwa mwanamume anaitwa Yesu. Utakuwa tajiri na utajiendesha kwenye gari lako. Niba nashariwa kuzema. Kama unasema nina. Kucha abantu bishwe n'ishari. Sababu gani watu wanaoiga ishari? Urusengero walikuwa na mwanamke mmoja kanisani. Iyo yabonaga umugore mugenzi we yambaye igitenge cyiza. Akiona mwanamke mwenzake amevaa kitenge mzuri. Yahora agirisha. Alikuwa na wivu. Umunsi umwe turi gusenga. Siku moja wakiomba. Imana iramubwira ngo wifuza kutwika imyenda y'abandi kubera babiyambariye. Mungu akasema natamani kuchoma nguo za wengine kwa sababu wamevaa vizuri. Abanezezwa n'ibirori byabo. Kuna watu wafurahishwi na mambo ya watu wengine. Anje uzaba umuntu ukomeye. Eti utakuwa mtu mkuu. Amen. Amen. Amazina bakwise bihorere. Majina waliokuita achana nao. Uko bagututse bihorere. Walitakutusi wachana nao. Wewe gikuru injira mu gusenga neza. Kikubwa ingia ndani ya maombi vizuri. Yesu azakora. Amen. Pengine Yesu atatenda. Panda mlimani, tumwite Yesu anaweza. Panda panda. Oh, tumwite Yesu anaweza. Tumwite Yesu anaweza. Panda mlimani, tukimwita Yesu atatenda. Umusazi wamagana Yesu azakora. Amen. 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 Ndabona zino mutazi turabulika. Unakuta hizi zikipasuka. Amen. Mbona ibi bibati birasenyuka. Anaona mabati haya kutolewa. Amen. Kuba hari ibintu biryoshye n'ibyaha. Kama kuna mambo matamu. Amen. Akababwira abantu musengera muri iri tendo. Acheni niwaambie Wakristo wa hii kanisa. Nyamara ibi biti nimushake mu byicayeho mu gihe Mkitaka miti hizi mkalie na mfanye hivi. niba hari ibintu Imana igiye gukorera. Kama kuna mambo Mungu anaenda kutendea kanisa hili. Imana igiye gukora ibitangaza. Mungu anaenda kutenda miujiza. Amen. Uzaba yaragiye. Lakini yote tutakuwa ameenda. Hari abantu b'ibirara bihaye kuzenguruka amatorero. Uyu munsi abari muri iri akabari mwari iri akabari mwari. Kuna watu wanazunguka kanisa leo kwa hapa, kesho wako pengine. Ibyo birara ntabwo Imana izabihereza umugisha. Hao Mungu hata wabariki. Umugore w'indaya umugabo we yamukunda. Bibi malaya mwanake zikampenda. Irambwiye ngo ariko abakundiriye kino giti. Mungu amesema lakini wote wanaosimama hapa. Uyu Mwaka huu. Mwaka huu. urabona neza. Unaona matendo ya Mungu. Amen. Imana irangije irambwira. Mungu baadaye akaniambia. Yangeretse abantu bagera muri batandatu. Alimuonyesha watu 6. Mbona bajyanye ariko bararamye. Akaona wakilala lakini wakitazama juu. Imana irambwira ngo yumvisha mu bantu gusenga kwa. Mungu akasema amesikiza maombi ya hao watu. Umuntu wasenze isengesho ariko aryamye agaramye. Tunajua aliyeomba ombi akitazama juu. Akongera akigaragura hasi ariko aryamye muri Tena urusengero. akajipindua akiwa ndani ya kanisa. Imana irambwira ngo lisite yawe Mungu akasema listi yao iyo gusubizwa ya kujibiwa irageze. Amen. Abo bantu barigizi Watu hao wanajijua. basenza mu masengesho bigaragura Waliomba maombi hayo wakijilala. bajya. Wakiwa wamelala. Imana irambwira ko basubizwa. Mungu amesema amekuja kuwajibu. Haleluya. Amen. Ikindi Neno lingine. Imana irambwira ngo Mungu akamwambia ije kubahuza n'abantu b'umugisha. kuja kuwapatanisha na watu wenye baraka. Hari abantu bafite abantu babo bari i Buraya hano Kuna watu waliona wa ndugu zao wako majuu ariko batari bafite icyo babamariye, lakini hawakuwa na kitu wanawasaidia. mbega bakumva ko bafite ayo mazina y'abantu babo bari i Buraya gusa, Wanajisi tu wana majina ya watu ariko wenzao, akaba ataguha n'amadolari 100. lakini hata hawezi kupa dola 100. Imana yambwiye ngo babwire ngo igiye kubakoresha igihe ubutwari Mungu amesema anaenda kuwatendesha kubera amasengesho. kwa sababu ya maombi. Tugisohoka muri iri teraniro Walipotoka ndani ya kanisa, hari abantu babiri barakira mesaje z'umugisha. kuna watu watapokea message ya baraka.
Amen. 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 Hari umumama muri iri teraniro Kuna mama ndani ya hii kanisa afite inda anaye ujauzito, ariko iyo ndiho imuvuruga vuga. lakini ujauzito huo unaendelea kumkoroga. Arahari. Yupo Afite inda ana ujauzito, ariko ihora imukoroga. lakini inaendelea kumkoroga. Abadafite amahoro kubera iyo Hana amani kwa sababu ya ujauzito huo. yamaze kwiyumva. Amekwisha jisikia. Ndagira ngo utangarize ngo Nataka kutangazia hivi, iyo nda uzayibyara nubwo bimeze nabi. ujauzito huo utajifungua, Ntabwo izavamo. haitatoka, Uzayibyara. utazaa. Hari undi mukobwa turi kumwe muri iri teraniro, Kuna binti tunaipamoja ndani ya kongamano, iwabo bafashe irembo kwao walimaliza mambo yote, walichukua dawa, ariko iby'ubukwe byaranze. lakini harusi ilikataa. Yesu atanze itegeko. Yesu amepeana sheria, Yesu atanze itegeko. Yesu amepeana sheria, Biremera. tumekubali. Amen. Amen. Ni kwihuta nanjye message twitahire Anaharakisha pia ni ujumbe tuende nyumbani, kugira nyuma ya saa sita twigarukire, ili nyuma ya saa sita tutarudi. kandi Imana irakora ibyo butwari. Tena Mungu atatenda mema. Haleluya. 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 Amen. Dawidi aliomba, Daudi arasenze, Imana iramwumva. Mungu akamsikia, Anesha Goliath. alishinda Goliati. Nje kukubwira ngo Imana ije kukuneshereza Goliath wari imbere zawe. Nimekuja kukwambia kwamba Mungu anakuja kushindia Goliati aliyokuwa mbele yako. Ibyo ndi kuvuga murabyumva? Yote nawaambia mnasikia. Iyo umuntu ari muri message yirinda ijambo ryinshi. Mtu akiwa kwa ujumbe na jirinda mambo mengi. Buriya message Kawaida ya message itandukanye no kubwirisha. ni tofauti na kuhubiri. Uyu munsi ni kuri message, Sikuelewa anatoa ariko ujumbe, nyuma ya saa sita ngo turatarama, lakini after lunch tutaomba. nidushaka tuguruke, Hata tukitaka tupeperuke. haba babiri Kukiwa wawili, haba batatu, kukiwa watatu, turuzura mwuka we. tutajazwa Roho Mtakatifu. Kugeza ngo dukeneye ubwinshi bw'abantu, Hatutaki wingi wa watu, ngo babe babiri cyangwa batatu, wawe wawili ama watatu, ariko bahuje umutima. lakini wakiwa na mioyo pamoja. Abo ngabo Hao nao, hao nao, abo ngabo bazabona Imana. Amen. hao wataona Mungu. Amen. Hallelujah. Amusha nabakunze. Hallelujah. Nabakunze. Amen. Tega baro muri bereze murasa neza. Mtembelezeni mnakaa vizuri. Kuri muri abasirimu. Amen. Ninyi ni watu wa mjini. Hano mwakikomera amaji. Jipigeni hapo. Murasa neza. Mnameremeta. Dusomere kuri uyu murongo wa gatandatu tuwusubiremo ariwo dutinda. Tusome sura ya 6 tu. Gatandatu haravuga ngo kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho. Nguhereye Iburasirazuba. cyane muri message. Uhereye iburasirazuba niburengera Ukianzia kaskazini na kusini. bamenye yuko Wajue kwamba ko nta yindi Mana kwamba hakuna Mungu mwingine ibaho ambaye yupo atariyo. isipokuwa Mungu. Imana ndi kubabwira. Mungu ambaye tunawaambia, Mwasenze igihe kimwe. ambaye mlimuomba siku mingi. Ugasenga umwaka umwe. Unaomba mwaka moja, Ugasenga undi. unaomba mwaka mwingine, Ugasenga undi. unaomba mwaka mwingine, Ugasenga undi. unaongeza. Imana yarambwiye ngo ibazaniye umutaka. Mungu alisema anawaletea umbrella. Mwamvu. Amen. Umutaka Anawaletea, anakuja kuwafunika. irambwira ngo iburasirazuba Mungu akasema kaskazini n'iburengerazuba na magharibi. bagiye kumenya ko Imana yakoreye muri ibi. Amen. Anaenda kujua Mungu ambaye yuko kanisa. Iburasira
ukianzia kaskazini iburengera mpaka magharibi, bagiye kumenya, watajua bagiye kumenya Amen. yuko Imana iri kumwe nabo, Amen. Mungu pamoja nanyi, yuko Imana iri kumwe. Mungu pamoja nanyi. Reka mbabwize ukuri, abapinzi ubundi muzabasiga hano basigarane n'ubupinzi bwabo, Wapinzani mtawacha hapa na watabaki na upinzani wao, ariko abizera. lakini watu waaminio. Ariko Yesu yarabwiye ngo niyo mutakizera, Lakini Yesu alisema hata kama muamini, ngo nubwo mwizeye igihe kinini mukabona biranze, hata kama mliamini siku ndefu na mkaona imekataa, aje kubikora amekuja kutenda hayo kugira ngo yemeze ab'iburasirazuba ili aweze kujulisha watu wa kaskazini n'ab'iburengerazuba na watu wa kusini bamenye ko Imana iri kumwe. wajue kwamba Mungu yuko pamoja nanyi. hari abantu barimo babwira Imana ngo Mana dutabara uyu mwaka, Kuna watu walikuwa wanaambia Mungu, Mungu tusaidie mwaka huu. Mana turengera uyu mwaka, Mungu tusaidie mwaka huu. dusubize uyu mwaka. Jibu mwaka huu. Hari abo batangiriye rimwe Kuna wale ambao walianza wakati mmoja, bagahingira rimwe, walilima pale pamoja, ariko mukabona abandi bireze barasaruye. lakini unapata wengine wana mavuno na Kubwira wamekula. abantu bakuru Unaambia watu wakubwa bagasarura, wanavuna, kandi mwaratangiye guhingira rimwe, tena mlilima wakati mmoja, mukabagarira rimwe, tengeneza wakati mmoja, ariko barasarura. lakini wakavuna. Ibyanyu nimwigeze musarura, Yeye mtavuna. harageze Amen. namwe musarura. Amen. Ili nanyi muweze kuvuna. Abantu bakuru mu mwuka nibo babyumvisha, Watu kubwa kiroho ndio wamesikia. harageze namwe musarure. Wakati umefikia nanyi mvune. Ariko turazi guhingira rimwe n'umuntu, Unajua kulima wakati mmoja, mugahinga umurima umwe, mnalima shamba mugahinga moja, umurima usa, mnalima shamba moja, mugahinga rimwe, mnalima mama niba moja, ari ibigori bimwe, ikiwa ni mahindi niba moja, ari ibishyimbo bimwe, ikiwa maharagwe moja, akeza. Ariko we ni wese, wanavuna na wewe uvuni. Imana irambwiye ngo namwe mugiye kweza. Amen. 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 Haleluya, Amen. haleluya, Amen. namwe mugiye kweza. Sema nanyi yenu inaenda kukua. Ndoba gifasha, Bado anajaza. numvise ijwi rimbwira kuri uyu mwana yaducurangiraga. Sikiliza sauti kimwambia kwa mpiga kibuyu. Ugeze mu wakaragara, Umefika kasi. byakunanije iki? Nilikushindaje? Kora kuri iyo piano mubwire icyo Imana ivuze. Kuza kibota kuambia ile Mungu anazungumza. Yambwiye ngo ibyo mwisi warabibuze, Mungu alisema duniani umekosa, ariko ibyo kurya byawe n'ibi lakini chakula chako ni hiki. bizagutunga, Itaweza kulisha, bizakugaburira, itaweza kupa mlo, bizakwambika. kuvalisha. Amen. Irambwiye Mungu amemwambia, ntabwo muzi, hakujui nawe suzi, nawe mtu ari ubunzi. hata umjui. Irambwiye ngo ababyeyi bawe bagiye gusubizwa kubera iyo piano ukora. Mungu anasema sisi wako. Imana igiye gukora ibikomeye. Mungu anasema Kubera iyi miujiza piano. kwa sababu ya piano. Amen. Uzavuga Icyongereza neza, Utazungumza Kizungu uzavuga vizuri. Igifaransa neza, Hata Kifaransa utakizungumza. Uzicarana n'abazungu. Utaketi pamoja na wazungu. Mbonye hari umunsi azajya yicara mu rusengero rurimo abazungu gusa utagira umwirabura. Ambao atakuwa na keti ndani ya kanisa ya wazungu. Kwa sababu ya hii piano tu. papa wawe yakwisende cyangwa mama wawe? Babako alikuhitaji. Umuco ugiye kubera umucyo abantu bo ku isi yose. Unaenda kuamuru kwa watu wa ulimwengu wote. Watu wabona hano gukora muri piano, Ushaiona mtu anaguza kwa abantu keyboard? bose bakajya bamutumira, Watu wote wanamwalika. cyangwa ibiterane bikomeye bakamubwira ati vora yihora, Na mikutano mkubwa anasema kuja. uwo ni wewe. Huyo ni wewe. Amen. Okay. Ungire senti uige uiwe Uiweze, uikule, uilalie kila kitu. Niba hari umuntu Imana igiye kugirira neza, Kama kuna mtu anaenda kutendewa mema. Haleluya. Haleluya. Muhaguruke. Simameni. yewe iyo ndi muri message Yeye akiwa kwa ujumbe.
ntabwo mbwiriza cyane hawezi hubiri sana, ariko nyuma ya saa sita kwe turabwiriza. lakini after lunch atahubiri. Message si message. Ujumbe ni ujumbe. Oya dusomere umurongo wa kane. Tusomee sura 4. Baba bavuye Uganda bari. Wale watu ambao wametoka Uganda kwa wapi? Wewe ukapiliza jana. Nimefunga wakati gani? Tuwalete kufunga jana. Wadini ni watu. Imani inalema. Mungu anaangalia. Imani yetu kwa kusema. Mungu amemwonyesha kwamba utaomba. Umekaa muda uombe. Kuliendaje? Kwa hiyo kuna kabjaje. Ulikuwa unaomba lakini kuliendaje? Hatari ya kuingiza. Shetani alikuiba kitu muhimu. Imani labda ungegerageza kujichunga na kusenga masikisho. Mungu amesema jaribu ikiuombe maombi hayo siku moja. Hayo masikisho. Maombi hayo Anazuri gani jana? yatakufua yale ambayo alikuwa amefanya. Anazuri gani jana? Yatakufua yale ambayo alikuwa amefanya. Ahambalati, 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 siyaboka. Ahambalati, 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 siyaboka. Ahambalati, ahambalati. Umuntu uherutse kwandikira Imana akandikira umuntu wo mw'isi. Mtu aliandikia barua Yesu. Akandikira Imana akavuga ati Imana ndakwandikiye. Aliandikia Mungu akasema nimekuandikia. Ibintu byanjye ni wewe wabisoma. Mambo haya yangu wewe unaweza jibu. Nazamuri kibanza cye. Akainua mkono wake. Umuntu wandikiye Imana. Mtu aliandikia Mungu. Ugafata urupapuro. Akachukua karatasi. Akandikira Imana. Akaandikia Mungu. Urazi ikintu mbivugiye? Unajua kwa nini amezungumza? Ariko hari n'uwayandikiye nazi hano imbere. Alisema huyo mtu akuje mbele. Nazi. Naji. Kuabudiwa